to je dobro, onda imamo ekipu, družimo se i dolaze neki nepoznati ljudi i uvijek odlaze sa osmijehom i veseljem i stvarno im se, taj radionice su specifične, tako da im se stvarno dopadaju. Nakon toga opet imamo dalje stvari kao što su pripremanje za izložbe, kontakti sa umjetnicima, kontakti sa piscima koji će imati. Prošle godine smo imali recimo Jasena Boko, on je česti gost njegova Tragovima Odiseja, knjiga koju je izdao, imali smo promociju ovdje, sada smo imali Putevima Svete rijeke, tako da stalno nešto se događa u ljetnom periodu znači i u proljeće i u ljeto, a kad nam dođe 7. mjesec, tada nam i kreće festival mediteranskog filma u našem domu kulture. Stvari, više sela se dogovorilo napraviti dom kulture koji nažalost nikad nije završen. 57. se stalo sa gradnjom. Nekakvi problemi kakvi su bili, ljudi se nisu mogli dogovoriti, ali prije 7 godina krenuli smo s time i na kraju smo dobili jako zanimljiv prostor koji bi mogao u budućnosti biti idealno mjesto za događanja koja su vezana uz kulturu, koja su vezana uz koncerte i ne znam, sve što već. Taj prostor je, vi ste ga gradili u projekt Kino Mediteran, je li tako? Pa, taj prostor je, s takvim prostorom sam izazvao sebi puno problema, jer znate kako, kad radite kulturu na otoku i kad vam dođu gledati, onda ljudi misle da vi zarađujete na takvim kinima, da vi uzimate novce, a u stvari ja sam volonterski nosio stolice i dijelio ljudima vodu da ne bi ispalo da se rade novci, a u stvari za sve vam je potrebno energija koju ćete predati bez ikakvih uvjeta, da li ćete od toga imati ikakvog interesa, nešto. Znači bitno je da ono što imate u sebi iznesete i da do kraja izgurate svoju ideju koja je naravno za opću zajednicu, mislim, dobra, ali nemojte očekivati nekakve velike hvalospjeve ili bilo što, jednostavno samo radite i to je jedina formula za uspjeh u takvome poslu, jer sve vam ljudi mogu oduzeti, ali nekakve rezultate koje napravite, to vam ne može niko izbrisati, jer to je jednostavno vaš rad. To i vidimo.